امن خلق السماوات والارض آسوک دے چھ پیدا کری اسمان نظم کا وانزل لکم من السماء ماء اراوری تاثر اسمان دا طرف نوبو فانبتنا بھی حدائق ذات بہجام رازر غنکری تاثر پریوبو بانے باغنا تازہ تازہ ما کان لکم ان تنبتو شجران نشی گرے استاس بطاقت کے رازر غن کے دریدہ بوٹیم ایلہم ما اللہ ایدری کارنو کہ ان کے اشتد اللہ مرگرینا بل ہم قوم یادلون بلکہ قوم دی چا اللہ سر نور خلق برابری یا دا حق ناوری امن جعل اللفظ قرارا آیا سوک دا غزا چی غزول ازم کٹینگا وجعل خلالا انہارا اور پیدا کری نیمینس کے نیرون سندنا وجعل لها رواسیا اور جوکڑی دلید ٹنگور دا پار غرنا وجعل بین البحرین حاجزا اور پیدا کری پمند دو قسم دریابن کے پردام ایلہم اللہ اشتر کارون زموار اللہ مرگرے بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ دیر در خلقنا پوین لریم امن یجیب المضطر اذا دعا آسوک دے غزات چی قبل دیر ناچار لر دعا کل چاغنے غاریم ویکشف السوء لرکی مصیبتنا ٹول ویجعلکم خلفاء الارض وگرزی تاسو پیبل پسی خلیفگان پزمکہ کی الہم اللہ اشتر ذکارون زموار سکد اللہ مرگرین قلیلا ما تذکرون لگ نصیت قبل تاسو امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر آیا سکد شلار خیتا تپتیرو دوشو دریابنو کے ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتین اسوک رالیگی ہواگانی زیر ورکن کی مخی رحمت دانان ایلہم اللہ اشتر کارون واقدار اللہ مرگر تعالی اللہ اما یشرکون اوچد اللہ دائن شریع سر شرکان جوڑیم امن یبدو الخلق ثم یعیدون آیا سوک دے چاول پیدائشور کی ہو گیا دوبارن کی ومن یرزقکم من السماء والارض اسوک تاسل روزی در کی اسمان عظم کی طرفنا وَإِلَٰهُمَّ لَا يَشْتَرِدْ لِكَارُونَ وَاقْدَارُ دَلَّا مَرْگَرَيْن قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو روڑے تاسو یقینی دلیل تاسو کا تاسو رشتنی ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ تو اے نبی ندی عالم آسوک چرے اسمانوں کی آسوک چزمکہ کریم پپٹو خبر باندے لیکن یا اللہ علم دے وما یشعرون ایان یبعثون ان پوئی دا مخلوق کلا چی دوبارہ کلا پورتکیم بل ادارک علم فی الاخرہ بلکہ بنشر دی علم دا آخرت پبارکی بل ہم فی شک منہا بلکہ دی دائن بشکری بل ہم منہا عمون بلکہ دی دائن راندریم وقال الذین کفروا وعیدہ کافر خلق ایزا کننا ترابا وآباؤنا کلچم خورش وزمگ مشران اینا لمخرجون من بخا مخار استلکی دوبارا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل یقینا وعدش ومن سردام وزمگ مشران سردین مخین ان هذا الا ساطیر الاولین نردا مگر درو قسیری دزرو خلقوں قل سیروا فی الارض تو آیا اگر تاسوز مکہ کی فانظروا نگرے پیبرس سرائے کیف کان عاقبت المجرمین جس رنگ و انجام دا مجرمان خلقو ولا تحزن علیہم وخفقان مخکار وردری پوارکین ولا تکن فی ضیق مما یمکرون اما کے گا پتنگ سیاکی دائی چلون ناشری کی استاب خلاف کے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور دیوائی کلوئی دا وعدر دوبار جون یا دا عذاب کتا سرشتنی ہے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَاتَ نِزْدِيدَ شِدَرُ بَرَسِي تَعُسْتَ بَعْضِ عَذَاب چِتا سے بتلوار غاڑے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
یقیناً سارب خواند فضل بخلقو ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن دیر دین دا لا شکر نکئی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ یقیناً سارب خامخاپوئی بائے چپٹی سینے اور سچری اخکار کئی وما من غائبة في السماء والأرض نشتے اس پٹشے باسمان کے اور نبضمک کی اللہ فی کتاب مبین مگر داب کتاب اخکار کی ان هذا القرآن یقینا قرآن یقص على بنی اسرائیل بیانی بنی اسرائیل وانے اکثر الذین هم فی یختلفون آڑے مسئلے شری بائے کے اختلاف کئیم وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یقیناً قرآن خامخواہ ہدایت دے اور رحمت دے ایمان والو لرام ان ربک یقضی بینہم بحکم یقیناً ستا ربا فیصلو کی دری درمن بقیامت کی بخل حکم وهو العزیز العلیم اللہ ضرور علم والدین فتوکل علی اللہ نزعان اسفار پا اللہ باندے انکا علی الحق المبین یقیناً تے پا حق کار باندے انك لا تسمع الموتى يقينا تعرف النشكل موتا ولا تسمع ثم دعاء اور كل شيء كنت ربلني اذا ولوا مدبرين كلشوغزي شاكون كيم وما انت بهذه الاميان ضلالتين انيت اور بشكون کے رندول رضائی گمراہینا ان تسمع تعرف النشكل الا من يؤمن بآياتنا مگر آشات شیمان لریزم پایتنو فهم مسلمون بیاد آیتا بداریم کئیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ وَكَلَ چران ازدیشی فیصلت قامت پر خلقوم اخرجنا لهم دعبتا من الارض رو باسو منگا دیل ریا وزنا وردز مکنا تکلمون ددی سرب سخت خبری کئیم ان الناس کانون بیاتنا لا یوقنون دادری وجنا چرا خلق زمون پایتن وانی یقین نکیم ویوم نحشر من کل امت فوجا اب کمر چراجم بکم دار امتنا یوڈلا ممن یکذب بآیاتنا داشانا چزم آیتنا درو جنگنی فهم یوزون دیوا تقسیم دیشی پا مختلف ایسو کیم حتی اذا جاؤن کلشدی راشیم قال اللہ بد تپوس گیا کذبتم بیاتی آیتا وزمایتنا درو جنگل ولم تحیطوا بها علما تاسوا بخبر لم نورا گر کریم اما اذا کنتم تعملون وکنسا عملون کولتاسو وقال قول علیہم بما ظلمون عرابشی فیصل دازا پری پسوز ظلمون ذری فهم لا ينتقون دیوائس خبر نشکلیم علم يروا خلق دمم نگوری انا جعلنا اللیل لیسکنون فیم چمگا پیدا کر رشپت یری والا دیا بار شریف کے رانو کی والنہار مبصرا وزرنا والا شریف کے کسبو کی ان فی ذالک الآیات لقوم یومنون یقیناً پر نظام کے در دلیل قوم درہ شیمان روڑیم ویوم ينفق فی السور وپکمر شپکے بوشی بشکیلائی کے ففزعنوا بيده من في السماوات ومن في الأرض اسمان وعلى عظمك وعلى إلا من شاء الله مگر اسوک شاء الله غواری دائی بچکول وكل نتعو داخرین طول برازی اللہ تعجزی کون کی وترى الجبال تريقون تحسبها جامدة چگمان فکے تکلک وهي تمر مر السحاب آبور تیری پشاند تیرے دل دوریزم سن اللہ اللذی یتقن کل شیء گوڑے جوڑخ دا اللہ تعالی چی مضبوطی پیدا کرے ارسیزم انہو خبیر بما تفعلون یقین اللہ خبردار دے پائے کارون چی تاسوی کرے من جا بالحسنت فلو خیر منعام چاشرات لگل پا قیامت کے پا خیستکار دل پارا غور بدلی دائے دوجیم وهم من فضع يومئذ آمنون ادا خلق بدکبرات تغرزن پامنویم ومن جاء بالسیئت او کچارات لنک قیامت کی بغٹ بدین فکبت جو فی النار وبغرز ولشیرین مخون پور کی
هل تجزون الا ما كنتم تعملون ولکی وبدل شجر کے تاسو مگر عملون چتاسو کول قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها و نبی یقینا ما تعمر شعرهم چی بندگی و خاص کوم در رب در خار حور رب دے چی دے لعزت ورکڑے ولہو کل شئین و دا پہ اختیار کے ارسلیم وامرت ان نکون من المسلمین اما تعمر کرشے جزد شمد تابداری کو ان کو نبع عمل کی وان نتلو القرآن وما تعمر شعرے چی قرآن ببیانو فمن اہتدى کچائد آیتون دا قرآن فإنما اہتدی لنفسے یقینا ہدایت ممین اخبل فیل لرام ومن ضل فقل انما انا من المنذرین السوق چی گمراشد قرآن و توعا یقینا زخو بس دیر ورکن کنائم وقل الحمدللہ وآیتول صفتنا دولوحیت دی واللہیم سیوریکم آیاتی ذرچ خیبہ اللہ تعصقل دلیلنا فتعرفونا نتاصب پی جنئی وما ربک بغافل اما تعملون نرسا رب غافل دائملنا چتاسوی کوئیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین دایت ندی داغ کتاب چبان ان کے دے دا حق و باطل نتلو علیک من نبع موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون بیانو من پتاوان دے بعد دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون نام پرشتیا سرام دا پار دا فیدو دا قوم چیمان روڑی ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یقینا فرعون لوی کڑوا پائز مکہ کے او گرزلو سیدن کی رائے مختلف ڈلے کمزور کولی یو ڈل دائینا یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم علا لولی زامن دائی وبحیا کولی زنان داغی انہو کان من المفسدین یقیناً دیو دا فساد کو ان کو نام وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ اغوختمون چہ احسانو کو باشا چہ کمزوری شو بائے ملکے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ او گردو آغیل رام مشران دین او گردو آغیل روارسان دائے ملک ونمکن لهم فی الارض او طاقتور کو مودی لرا بزمکہ کے ونری فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون او خیو فرعون و حامان تا او دائی لخکرو تا دا طرف داغ بنی اسرائیلنا حغشے چیدی تیرکولا واوحینا الى ام موسیٰ ان ارضعی او پٹ حکم لے گا منگا مور دا موسیٰ علیہ السلام تا چپے ورکوا دے بچی لرام فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ نُکلچی ویرگی بدبانے
نواشوا دلرا بدریاب کے ولا تخافی ولا تحزنی او میری گا دد ہلاکی دلنا او مغم جنکیا دد بجدائے انا رادوه الیک وجعلوه من المرسلین یقیناً منگا واپس گرزون کیوں دلرا تاتا او گرزون کیوں دلرا د پیغمبرانو نام فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا روچت کو دلرا دایو بونا فرعونانو عاقبت دارے چشی دلرا دشمن نو غم ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين یقیناً فرعون و حامان او داغی لخکرے اوڑے خطاکار وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك اویل خزید فرعون دا یخوالے دستر کو زمارے استابئیم لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا امید دے چھ نفع براکی منگتا یا بے اگرزو بشانت دبچیم وهم لا يشعرون او حال دارے دین پیدل واصبح فؤاد ام موسى فارغا او شو زړه د مور د موسی علیہ السلام خالی صبر نام ان كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها یقیناً نزدې وا چې خامخا ښکار کړي حال داغو کلک والے نوے راوستے من داغے بزرم لتکون من المؤمنین دادی دا پارا چشید یقین کن کنا دا اللہ پوعدا وقالت لأخته قصیم ویل مورد موسیٰ علیہ السلام خور داغتا ورپسی دام فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون نائے قتل دتا دلرنا او حال دائے چدا فرعونیان نپیدل چدائے خوردان وحرمنا عليه المراضع من قبل او بنکڑو منگا پدبانے پیور کو ان کی زنانا مخی درات للو دمورنائے فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم نویل دا خوریم آیا او خیم زتاوستا او کورنائیم پالنا بکی ددستاسو دپارام وهم له ناصحون آغیری دد پارا خیر خواہان فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن واپس گرزو منگا دے دا مورتا دید پارا چی یخشی سترگی دا گئے اور نغم جنکی وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور دید پارائے چھ علمی زیاد چی برے خبر آئے چھ وعدد اللہ تعالی رشتی نظام لیکن دیر دخل کنن نپوئے گی
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ارگلا چور رسید موسیٰ علیہ السلام مخبلی زوان ایتا و برابر زوان شم ورکرمونگا دتا پویا د فیصلو و علم د دین وکذالک نجزی المحسنین اور دا سے بدلا ورکونگا خیستکار کو ان کو تام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها او داخل سے موسیٰ علیہ السلام خارد مصر تا پا وقت غفلت کے دوسیدن کو دائینا فوجد فيها رجلين يقتتلان نوی مندو پائے کلی کی دوسڑی چی جنگے کاؤ هذا من شیعته وهذا من عدوه دا اوسڑے د قبیلی د موسیٰ علیہ السلام نو دا بل داغ د دشمن نو فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه نو فریادو کو دتا کس چ د خاندان نو مقابل دائے کس کی جدد دشمن نوم فوکزہ موسیٰ فقضى علیہم نو پا مکو آغل را موسیٰ علیہ السلام نو ختم کا اللہ تعالی عمر داغم قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین ویل موسیٰ علیہ السلام دا خدے دا عمل دا شیطان نام یقیناً شیطان دشمن دے گمراہ کا ان کے دے اخکار رے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لا ویل موسیٰ علیہ السلام اے ربا ما نقصانوں کو دخبل زان ما تا بخنو کی نو اللہ تا بخنو کرام انہو هو الغفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی بخن کون کے رحم کون کے قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین ویل موسیٰ علیہ السلام اے روام پس سبب دائے چتا احسانات کری بمان ہشرے بنشمزو مدد کو ان کے دا مجرمانو فاصبح فی المدینة خائفا یترقب نو سبائے کو بائے خار کی یریدن کیوں انتظار کو فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ ناگہا سڑے چھ مدد غختلے ددن پرن بیائی چغی وحلے دتان قال له موسیٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ویلدت موسیٰ علیہ السلام یقیناً تو خامخا سرکشی اخکارام فلما ان اراد ان يبطشا بالذي هو عدو لهما ارگل چیرادو کڑ موسیٰ علیہ السلام چیرونی سیہا کس چی دشمن در دوارو دے قال یا موسیٰ تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس وے لغے موسیٰ تغواڑے ما قتلے لگا چی قتل کرے تا یوتن لرپرن ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين
تنواڑے مگر دا چشیت زوروری کو ان کے بد ملکی او تنواڑے چشید اصلاح کو ان کو نام وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى راغے یو سڑے دلری طرف ترے خار نمنڈے والے یا قال یا موسیٰ ان الملأ یاتمرون بک لیقتلوک ویویلی موسیٰ یقیناً مشران در ملک جرگ کئی ساپ بارکی دیر بارش طاقتل کی فخرج انی لک من الناصحین اوزاد دے ملک نائقیناً تالراد خیر خواہ نیم فخرج منها خائفا یترقب ودے داغ دے نائری دن کو انتظار قوم قال رب نجنی من القوم الظالمین ویلے روام بچ کے مادر قوم ظالمانو نام ولما توجہ تلقاء مدین ارگلاچ مخیکڑا طرف دا مدین تام قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ویل امید دے شرب زمان او بخی ماتا برابر لارد مدین ولما ورد ماء مدین وجد عليه أمة من الناس يسقون ارگلا شرو رسیدو بود مدین تام وی مندر دائے پخواکی اور ڈل دخل کو نام سیراب الحقی اخبل سارو لرام ووجد من دونهم امراتین تزودان اوی مندر دائینا اخوا یود زنانا منکو لاغی اخبل سارو لرام قال ما خطبکما دو تو اس کار دے ساسو چساروی نو بگوئے قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر دی منگو بکول نشو گولے تردی پوری چی واپس راشی دا نورشپن کی واپس لاڑشی راشپن کی او پلازمگا بوڑا دے زوڑم فسقا لهما ثم تولى الى الظل نو دو سیراب گراغی لرساروی پخپلا او بیائے پنائی حاصل گرائے او سوریتان فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ویلے رب زما یقیناً زم حاغتا چرالے گی تما تسخراک محتاجم فجاءته احداهما تمشي على استحياء نراغ لدتا یودائی جنکونا را روانوا بڑے رحیاوان دے قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا دیویل موسیٰ تیقیناً زما پلار تارا بلیم دید پارا چی بدل در کی تال را دے وزدائے چی تامن لسراب والگریم فلما جاءه وقص عليه القصص ارگل چی دیر آگے آغتاو بیان اکڑ بابانی اخبل تفصیلی بیان قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین اغوث یرمکو دلتا بشوت دا قوم ظالماننا
قالت احداهما یا ابت استاجره ویل یو دای دواړو جنکو نائے پلارا دے ځان سره مزدور وګرځوام ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا غراها چې ځان له مزدور جوړای دا طاقتور امانتدار دی قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتي هاتین ویلغ یقینا زوارم چې په نکاح سره درکم تا تا یو د دې دوه لونو علان تاجرنی ثمانیه حجج پدې شرط چې مزدوری وکړې ته زما سرات کالام فإن أتممت 10 فمن عندك نو کو پورا کړه تا لس کالا نو دا استاد طرف نه احسان وی وما أريد أن أشق عليك ازن غواړم چې سو ګران کار کې دم پداوانه ستجدني إن شاء الله من الصالحين زرد ابم میں تمال را انشاءاللہ دنے کانونام قال ذلك بینی و بینک ویل موسیٰ بس دا لوز دے زماستا درمیان ایم الاجلین قضیتو فلا عدوان علیم ہر یو در دوارو نیٹو چی ما پورا کر نوی جاتے کول پما باندے واللہ علی ما نقول وکیل او اللہ دے پائے خبرو چی منگوائیو زموار فلما قضا موسى الاجل وسار باہلی آنس من جانب الطور نارا اور کلا شپور کڑ موسیٰ علیہ السلام رستن نیٹا روان شو سر دخبل کورنینا نویلی دا دا طرف دا تور غرنایور قال لأهلهم قصوا انی آنست نارا ویویل خبل کورنیتا ایسار شیقیدن مالی دل دے ورم لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون کی دیشی زراؤڑم تاست دے اور دخوانس خبرم یا روڑم سروٹ کا دور دی دپارا چتا سوزان گرم کے فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة ارگل چدے راغ غور خوالا آواز و تورکڑش دغاڑی دا کندنا خیغاڑا پا میدان برکتی گی دا طرف دا وننا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین چھے موسیٰ یقیناً ز خبری کو ان کے مستاثرہ ز اللہ رب العالمین یم وان القی عصاک او غرد اخبل امساریم فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقب ارگلی دولی دام سا زرزر خدیدام گویا کی دا شمشمارو اگر زید شاک ان کے او شادن گدل یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین ویل اللہ موسیٰ مخامخ شو یریگ ما یقیناً تید امن والونا اسلک یدکا فی جیبکا تخرج بیضاء من غیر سوء
ورننا باس لاس بل پگریوان مخبل کے رو بوزیات تکسپین بغیر صد نقصان نام وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ اور جوخ کددان سراخ پلے مٹے پوخد یرکیم فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ نو دا دو معجزات دی ساد رب دا طرف ندی فرعون و غٹانو دا قوم دا غطام انہم کانوا قوما فاسقین یقیناً آئی دی اغی دی قوم دیر نافرمان قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون ویل موسیٰ علیہ السلام ربا یقیناً ما وجلے داغین یوتن یریگم چائی ما قتل کی دا پودل کی واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا ارور زما ہارون علیہ السلام دیر صفاد زمانہ بجبہ کے فارسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون نولے گا دے ما سرا مدد کو ان کے زما تصدیق کریم یقیناً یریگم چدا خلق بما دروجن گنیم قالا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما ویل اللہ تعالی زرد ایک لکم زشتا مٹ ستاپر اور سرام اور درکوم تاسو دوارو لرا یورعوب ننشیر سیدہ فرعونیان تاوسب اس ضرر بآیاتنا انتما ومن اتبعاکم الغالبون زید وارا زما پا موجزاتو تاسو تابدار بغالبین فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات ارگل شراغ دی تا موسیٰ علیہ السلام زمون پا موجزات اخکار و سرام قالوا ما هذا الا سحر مفترام ویل فرعونیانو ندی دا مگر جادو زان جوکڑے شوے وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین اور ندا اور ادلے منگا دا خبرات دا توحید پا مشرانو مخکنو خبلو کے وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده اویل موسیٰ علیہ السلام رب زمارے خپو یا پاغشا چراوڑی ہدایت لرا خاص داغد طرفنا ومن تکون له عاقبت الدار او پاغشا چوی آغد پارام خان جام دکور رستنیم انہو لا یفلح الظالمون یقینا نشی بچ کے دے ظالمان وقال فرعون یا ایہا الملو ما علمت لکم من الہ غیریم ویل فرعون غٹانو دا قوم زمان زنیم خبر تاصل را پبل مددگار زمان سیوان فاوقد لی یا حامان علی التین نبل کمال رائے حامانا پخٹو بانے اور فجعل لی صرحا لعلی اطلع الى الہ موسیٰ نجوڑ کما دا پارا او دنگ زیم دی دا پارا شوخ جمزو پیلاہ دا موسیٰ پسیم وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ایقیناً زگمان کم پد درو جنونا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الو یوکڑا دے فرعون و دد لخکرو بازمک کے پنا جائز سران
وظنوا انهم الینا لا یرجعون وعقیدہ ددی چری بمن طرف تارون گرزولی شیم فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم انیو منگا دغ فرعون و دد لخکریم اغرزول منگا دی بدریاب کیم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین نو گورا چسرنگش آخری انجام د ظالمانوں وجعلناهم ائمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون او گرزول منگا دی لرا پیشواگان چ دعوت کی ورتا او پرز قیامت بدی سر اسمداد نشی کے ریم واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين او پدلا بسے اولے گمون پدی بسے پدی دنیا کی لعنت او پرز قیامت بہم دی دبد حال نویم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ یقیناً ورکم گا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات پس آئینا چھ ہلاکڑم گا پیڑ مخکنیم بصائر للناس وہدا ورحمتا لعلہم یتذکرون دا کتابو دلیلنا دا پوئے دا پار دا خلق و ہدایت و رحمت دی دا پار آئیچ دا خلق نصیحت قبول کیم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين نیتو پا مغربی طرف کی کلچ اسپارمونگا موسیٰ علیہ السلام تکار در رسالت انیتو دا حاضرین نپاغ وقت کی ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر لیکن پیدا کرمگا نور پیڑائے نوگد تیرشول پائی بانی عمرنا وما كنت صاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين انویت دیرا پا مدین والو کی چیز دکڑی تاغینا زمد آیتنا لیکن وہ منگار لیگن کی تالرام وما كنت بجانب طور اذ نادینا انیت پا جانب دا طور کے کلش آواز ورکم موسیٰ علیہ السلام نرد کتاب ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون لیکن دولی گلی منگت رحمت استاد رب دا طرفنا دید پارا چی یرور کے قوم تا شند راغلی غیتا حس یرور کے ان کے ستان مخیم دید پارا چی دی سنسیت قبول کیم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا او کنے دا خبر آئیشو برسید خلق تس مصیبت پسودائے بد عملونو چھ مخی لیگلی دلا سنو دیم نوائی بعد دے مصیبت پا وقت کی چھے رب زمون لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین تاولین ذالک منتا و رسول نمون با تابداری کڑے استاد آیتونو منبود ایمان والونا فلما جاءهم الحق من عندنا نوار کل شرائع دے خلق تا حق قرآن زمد طرفنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ نویل دی بیعتراز کے ولی نور کی دی نبی دا بشان دائے چور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا
اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، آیا دی کفر نو کرے پائے کتاب چی ورکڑی شو موسیٰ علیہ السلام تمخی دا قرآن نام. قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون، ویلیو دی داد و جادو دی امداد اکڑے دیو بل سرام، ادیوے منگا پہر یو بانے کفر کہوں. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدا منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. تدی تو آیا بس روڑے تاسو یو کتاب چید طرف دا اللہ نبیم او ہدایت والی دری دوارو کتابون نام نصبا داغی تابدار شم کتاسو درشتینو نام. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کدی استاس خبرہ قبول نکڑیم نپوا شائقیناً دی تابداری کی دخواہشات اخفلوم. وَمَن نَّضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور سوکھ لے گمراہ دا شانہ شروانی بخفل خواہش بسی بغیر دا دلیل دا اللہ دا طرفنا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالی ہدایت نور کی قوم ظالمان ہوتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً پر لبسی بیان کرے منگا دیتا وینا دا وحی دید پارا شدیت نصیت اخلیم. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ هم بہ یؤمنون، آکسان چی ورکڑو منگائی لر کتاب مخی در قرآن نام ای بائے اخبر کتابانی ایمان روڑو. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، او کلچی لستکی دا پدی بانے دا قرآن دی وی منگا ایمان پدروڑو. انہو الحق من ربنا، یقیناً دا قرآن حق دے زمد رب دا طرفنا. انا کننا من قبلہ مسلمین، یقیناً منگا مخی در قرآن درات لنا اسلام لرن کی. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، دا کسان ورکی دی شدید دا ثواب دا عمل دی دوچن وسبب دائی چدی صبر کرے دے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، او دفقی دی پا خیستکار سر بدئی لرام او داغ مال نچمون دیل ورکڑی خرچم گئیم. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کلچ ووری دی سبے فیدی خبریں مخڑی دائنان. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وَإِذِ مُنْ لَازَمُنْ عَمَلُنَ لِي وَتَعَصْ تَپَارَ اسْتَاسُ عَمَلُنَ لِي جدائی دزمن وستاسو ترمیان. لا نبتغي الجاہلین، نغاڑو منگا مرگرے یا خبر طریق والد جاہلان سرام. انک لا تہدی من احببتا ولكن اللہ یہدی من یشاء، یقیناً تو اے نبی نشے رسول حق تا چال رائش خوخیت، لیکن اللہ تعالی حق ترسی چال رشواری. وہو اعلم بالمہتدین، اللہ تعالی دے خپویا پہ ہدایت مندن کو. وقالوا ان نتبع الهدى معك ان نتخطف من ارضنا، اوائی دا مشرکان کم تابداریو کو دا ہدایت استعمر کرتیا کے اوبا تختولی شوم دخبل ازمکنا.
اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا آیا زین دے ورکڑے مون دی لرا حرم امن والدے راخ کلی کی دی شائی تا میوید ہر قسم رزق دے زمین دا طرفنا ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دینا نپوئیگی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا اور دیر ہلاکڑی منگا کلیم چہ دا حدنا تیرشو بر اخبل جن دنیاوی کے فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ندغدی دائی کندرات او سیدل پکی نرشوی دائی نرسم مگر سلگ واخ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ او منگا آخری وارثان دائی دا ملک وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا انو استعرب حلاک ان کے ریٹو لکلو تردیش لے گلے دائے پمینس کی اور رسول یسلو علیہم آیاتنا شبیانی پدی بان آیتنا زمون وما کننا مہلک القرى الا واہلها ظالمون انیو منگا حلاک ان کی دکلو مگر پدا سے حال کی چدائے اسید ان کی ظالمانی وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها اوہاج درگڑشی تا استسسیدنا دا معمولی فیض دا جون دنیاوی اور ڈول دا غیر وما عند الله خير وابقى نعمتنا شد اللہ تعالی سردی غردی و ہمیشہ باقی افلا تعقلون آیا فسعقل نکار نالیتا سوم افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقی آیا غصوک چی وعد کڑی منگا سر وعد خیستان واغم خامخ کی دن کے دا غیرے کمم متعناہو متاع الحیات الدنیا پشاند آغا شاکی دیشی چی فیدی ورکڑی منگا لرا فیدی دجون دنیاوی ثم هو یوم القیامت من المحضرین بیاغد قیامت پرز وید حاضر کرشون بازاب کے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اپکمرز اللہ بدیت آواز ورکی نو بوئی سشو زما شرکائے چتاسو دعوی کولا چداد اللہ شریکان دیم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا وبيا كسان چپرش پائبان وینا عذاب اے رب زمانگا دا کسان دی چ گمراہ کڑیو اغوینا گمراہ کڑی منگا اغویناہم کما اغوینا گمراہ کڑی منگا دی لران دی گمراہ شوال کسنگ چ منگا گمراہ شویو تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون من بیزاری پیش کو تا تدرینا نو دی من لرا عبادت کون کی وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم يستجیبوا لهم او بویل شیر او بلے شریکان ساسو چ بندگی مولا کولام دی بائی تاواز ورکی نائب اس قبل والوں کی دی لرام
ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون او بینی دی عذاب لرام نا افسوس بکئی ارمان دے شری ہدایت مندلوے توحید وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ او بکمرش اللہ بدیل آواز ورکی و تبوئیم سرنگی جواب ورکڑو تاسو پیغمبرانو تا فعمیت علیہم اللمباء یومئذ فہم لا یتسالون نپڑ بشی ددینا دلیلنا دری بدغرم دیوا دیو بنا تفوسنم نشکولیم فاما من تاب وآمن وعمل صالحا نشاش توبہ کرے د شرک نہ ایمان راوڑے او عمل گڑی مطابق د سنت فعسى ان يكون من المفلحين ننزل شابئی د کامیابنا وربك يخلق ما يشاء ويختار عربستا پیدا کئی سجیو واڑی اور کئی سجیو واڑی ما کان لهم الخیرا نشتر مخلوق لرائے اختیار سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون پاک دے اللہ اوچت دے دائنا شری و سر شریکان جوڑی وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون اور افسالم نے پائے چپٹئی ددی سینے آغاشری اخکار کئی وهو الله لا اله الا هو او خاص اللہ دے نشتا اقدار دبندگے سوا داغنام له الحمد في الأولى والآخرة اغدر صفتنا دخدائی تولی بدنیا و باخرت کی وله الحكم وإليه ترجعون او خاص اغدر اختیار دے فیصل و اغتبہ گرزول شیطاسوم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة وآياتاسب ويهم کوگر جی اللہ پتاسبان اشپا ہمیشہ تروزد قیامت بوریم من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء نسوک دے اختیار مند اللہ نسوام چراولی تاسو لرا رنا دنورم افلا تسمعون آیا تاسو خبر نورم قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة تو آیا تاسو سوچ کرے کوگر دی اللہ پتا سبانے روز ہمیشہ تر قیامت روز بورے من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیم نسوک دے اختیار من دا اللہ نسیوا چراولی تاسو لرشپا چھپائے کے آراموں کے افلا تبصرون آیت تاسوی نینام ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ادا وجد رحمت اللہ نا جوڑا کرے ساز دا پاراش پاور دیر پارا چرام کوئے پائے کیو دیر پارا چ لٹائے سفضل اللہ اور دیر پارا چ اللہ شکر کوئے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اب کم رد شواز بور کی اللہ دیتا او بوئیم
سشوا شریکان زمان چتا سدا کولا دائی دا شرکت ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم رب باسو منگا دہر امتنا شہادت کا ان کے نوبو ایو مشرکانو تا روڑے تاسو دلیل نخبل فعلموا ان الحق للہ وضل عنهم ما كانوا يفترون دی بپوشی یقیناً حق د خدائی توب دیو اللہ رے اروک بشی دی نہا شرکا شدی صدرو جوڑول ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم یقیناً قارونو د قوم د موسیٰ علیہ السلام نام نزیاتیوں کو دلی بخلاف کے وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوى اور کڑو منگاغتا دا خزانونا دمر مقدار چی یقیناً چابیان داغے بدرنی پیوردلا خاندان دا قوت اذ قال له قومه لا تفرح کلچویل دتا قوم ددام خوشحالی مکوا بتکبر سرا ان اللہ لا يحب الفرحین یقیناً اللہ تعالی نخو خیا خوشحالی کا ان کی بتکبر سرا وابتغ فیما آتاک اللہ دار الاخرہ اور کوشش کا پائے کار پاغسیس کی اللہ تعالی درکڑے کو رستنے ولا تنس نصیبک من الدنیا اما یہ روا حصصتا دا دنیا نام واحسن کما احسن اللہ الیک اور احسان کوا لگسنگ چی اللہ تاثر احسانات کریم ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین عملٹوا فساد کو البزمک کی یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی فساد کو ان کی قال انما اوتیته على علم عندی ویل قارون یقیناً راکڑشی ما تدامالنا دوجد علمنا چی خاص ما سردے اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا آیت نہ پوئی گی چی یقیناً اللہ تعالی ہلاکڑی ددنا مخ کے د پیڑونا سو چ سخدو ددنا پطاقت کے اوڑی جمع کو جمع والا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اور تپوس بنشی کے دے دا گناہن دلی دا مجرمان نام فخرج على قومه في زینته نراود دے پخپل قومانے پخپل ڈول ڈال کے قال الذين يريدون الحياة الدنيا وإلى كسانو شغخته جن دنيوي يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ارمان دے منگ لروے پشان داغ مال چور کرش دے قارون تا یقیناً دے خاون دبرخی لوئے دے وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا او الائے کسانو چور کڑے شوائی تا علم دا توحید ایمان تبائی دا تاسو لرام ثواب دا اللہ دے بہتر آشا لراش ایمان لریم عمل کی بتابدار سنت
ولا يلقاها إلا الصابرون انشی ورکے دے داسی ثواب مگر صبر نہ کتام. فخسفنا به وبداره الارض نخخکم گاد لرا ددر ٹول کوڈ لرا بزمگا کی. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نو دل راحس ڈلا چ مدد کڑے دد سرا د اللہ ن سیوام انو دے بخپلا د بدلا سن گنام. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. اور سبا گائے کسانو چارمان کرو دد مرتبے پرن ویلے ہے افسوس یقیناً اللہ تعالی فراخی رزق شال رچو واڑی د بندگان خپلنا تنگئی. لولا من اللہ علینا لخسف بنا کیسان نکڑے اللہ تعالی پمگان بیم پزمک کے خخ کڑے وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. تبائی دا دی لرا یقیناً نشی بچ کے دے کافران. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. داکور رستنے ورکو منگا داکور خاصائے کسانتا چنغواڑی لوئی کول پزمک کی او نفساد کول. والعاقبۃ للمتقین او انجام د خوشالے دے د پار د متقیانو. من جاء بالحسنۃ فله خیر منها. آشا شرات لکڑو پخکار پخیستان د پار بئی غرا ثوابنا دائے دوجیم. ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. اور چاچرا رات للکڑی بدائے نو بدلا نشور کے دائے کسانو تا عملون کڑی ناکارام مگر حقا شدی سنگا عملون کول. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. یقینا غزات چی فرض کرے بتاوانے رسول قرآن خامخا واپس بگزی تالنا زید واپس ایتا. قل ربی اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبین. تو اے رب زمان خالم پاشا شرات للکڑی بہدایت او پاغشا چی بگمراہ اخکار کی. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. او میں ان لرتائے نبی چراو بر ادلے گلی شتا دا کتاب مگر دا وجہ دا رحمت دا ربستانا. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. مکے گا تو مددگار دا کافران. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. اواد نڑی تال ردا کافران دا اللہ دا ایتننا پس دائنا چ نازل کرشی دی تاتا. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. عداوت کوا خاص پل ربتا مکی گا دا مشرکان دردلنا. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو.
اور آمدت شموعد اللہ تعالی سرا بل مددگار تام زگنشت حقدار دبلنی سوا داغنام کل شیء حالک الا وجہام ہر یو چیز فنا کی دن کرے ما سوا د مخداغنام لہ الحکم وإلیہ ترجعون خاص اللہ در اختیار دے فیصلو خاص غتبو گردولی شیطاسو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آیا گمان کئی خلق چپری وخو دیشی پدی وجہ چی وی منگا ایمان راوڑے اور حال دارے چی پدی بس امتحان نشی کے رے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یقیناً امتحانات راوسی من پائے کسانون چی دین مخیوم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ نو خامخواہ اخکار کی اللہ تعالیٰ کسان چی رشتنی یو خامخواہ اخکار کی دروغجن ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون آیا گمان کیا کسان چکئی بدکارے چخلاص پشیدی زمین دازابنا بدہا شدی سفیصلہ گئی من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت سوک جا عقید ساتھی دا اللہ دا ملاقات یقیناً نیٹا دا اللہ خامخارات دن کے دا وهو السمیع العلیم واللہ سوری بار سپوئے ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه اور چاچزان اکڑو دا اللہ دین نپارا یقیناً زان کڑی اخبل فیدے لرام ان اللہ لغنی عن العالمین یقیناً اللہ تعالی دے غنی دا مخلوقاتنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم اور کسان چی مان راوڑے دے عملون اکڑی مطابق دا سنت خامخا لرکوم زددینا بدے زدیم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ او خامخا بدلی اور کوم زدیتا دا خیستہ عملون شریک وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اوکلک حکم ورکڑے منگا انسان تا دمور ابلا سرا دا خیستہ دنے کے کولو وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اک زور کی دی بتا بانے دی دپارا چی شریک جوڑ کے ما سرحا غسوک چی نشت تال رضائی پا شرکت بانے اس دلیل نو خبر اممان زید وارو اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خاص ما طرف تاستا سورا کر زیدلیم نو خبر بکم تاسو پائے کارون چی تاسوی کوئے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین آکسان چی مان راوڑے عملون اکڑی مطابق دا سنت خامخا داخلون بزدی لنا بجماعت نیکانوں کے ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وبعد دخل کنا غسوک دی شوئیم ایمان راوڑے منگا پا اللہ
نو کل چے سو تکلیف ورکڑی شی دا اللہ پلار کی نو گرزی دے فتنہ دخل کو پشاند عذاب دا اللہ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ او کراشی سے امداد ساد رب دا طرفنا خام خادی وی یقیناً مستاس مرگریو اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین ایند اللہ تعالی خپو یا پائے چپسینوں دخل کو گریم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او خامخاخ کارکی با اللہ تعالی خلق چی ایمان راوڑے او خامخاخ کارکی منافقان خلق وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم اوائی کافران مومنانو تام روان سے زمگ پلار نو منگ بوچت گوستاسو گناہو نبزان وما هم بحاملین من خطایاهم من شیم اور ندی آئی پورتکون کے دا گناہنو ددینا حصے انہم لکاذبون یقیناً دی خام خادرو ویم وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ او خام خاپور تبکی دی بوجنا د گناہوں نخبلو نور بوجنا سرد دائی بوجو نخبلو نام وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ او خام خا تپوس بوکڑی شدیدہ د قیامت پر دائی چسی دیس درو جوڑیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا یقیناً لے گلے منگا نوح علیہ السلام دا قوم تا نیسار شپائی کے زر کالا ما سوا دا 50 کلوننا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ نونی ولاغی لر طوفان دوبو حال دارے شری ظلم قوم فانجیناہ اصحاب السفینۃ وجعلناها آیۃ للعالمین نبچ منگا دے او کشتے والا او گر ظلم دا واقع عبرت پار دا مخلوقاتوں وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه اور یاد کہ ابراہیم علیہ السلام کلچ قوم تے بندگی اللہ علی خاص کے او یرکو داغنا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون داستاؤ دپارا دیر خیر دے کتاسو بوئے لرے انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکا یقیناً بندگی کو تاسو د اللہ نہ سوا دبوتانو او جوڑائے تاسو درو ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا یقیناً کسان چتاسو بندگی کو اللہ نہ سوا اس اختیار نے لری تاسلا د خوراک در گولو فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون نو لٹوئے دا اللہ تعالی سر رزق او بندگی دا خاص کے او شکر کوئے دا نعمتونو خاص اغتبو گزول شیطاسو وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ اور تاسو تکذیب کوئے نو یقیناً تکذیب کرو ڈیر امتونو ساسو نمخ کے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور نشترے پر رسول باندے مگر رسول اخکاریم اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده
آئے نگوری دا خلق چ سرنگی اول پیدائش ورکی اللہ تعالی بیا با دوبارہ منکیم. ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً دا کار پا اللہ بن آسان دے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ. ویدی تاؤ گرزے تاسو پزمکہ کی نو گورائے جس سرنگ اللہ تعالی شروع کردے پیدائش. بیا اللہ تعالی پیدا کول بکی پیدا کول رستنی. ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ پارسیز بانے قدرت لریم. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تغلبون. عذاب ورکی چال چوغاڑی اور رحم کی چابانی چوغاڑی اور خاص غتباؤ غزول شیطاسو. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء اور نے تاسو مقابلکم کی اللہ سر آزمک کے اور نب آسمان کے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نشت تاسل اللہ نے سوا سکھ دوست امداری. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ. کسان چ کفر کڑے دا اللہ پایتونو پ ملاقات دا کسان نو میں دشی زماد رحمتنا. اولئک لهم عذاب علیم دا کسان دیل عذاب دے درناک. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه حرقوه. نو اس جواب دا قوم دے ابراہیم علیہ السلام ما سوا دینا چوی ویل وجنے دل را یاو سی زیدے. فانجاہ اللہ من النار نو بچ کا اللہ تعالی دل را دور داغینا. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً پدی واقع کے ڈیر عبرتون دیا قوم لرا چیمان لریم. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا. اویل ابراہیم علیہ السلام یقیناً جوکڑی تاسو دا اللہ تعالی نہ سوا بوتان معبودان د پارا د دوستانے پمن ساسو کے پجون دنیاوی کے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض بیا د قیامت پر ب انکارو کی بعض ساسو د بعضنا ویلعن بعضکم بعضا او لعنت بو کی بعض ساسو ب بعض باندے. وما واکم النار وما لکم من ناصرین او زید ورتل استاسو ورد جہنم دے او نشت تاسو دا پارا اس مددگاران. فامن له لوط ایمان خکارک دتا لوط علیہ السلام. وقال انی مہاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم. او الہ یقیناً زہجرت کو ان کے مخبل لبدام یقیناً اللہ تعالیٰ دے زور اور حکمت والدے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اور بخلے منگے ابراہیم علیہ السلام تے اسحاق زوئے اور یعقوب نوسے اور غزول ما داغ پولاد کے پیغمبری و کتابنا. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور کڑو منگا دتا بدلے ددا بدنیا کے او یقیناً دیوا آخرت کے خامخاد کامل نیکان نویم.
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ویاد گئے لوط علیہ السلام کل چویل قوم خپلتا یقیناً تاسو راتل کوئے بدکارتا رواندے والے نہ کڑے تاسو نہ پدیکار ہچا دخل گنا. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ. آیا تاسو راتل کوئے ناری نوتا اوپری کوئے لارے دخل کو راتل کوئے پا مجلسونو خپلو کے بدکاروتا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نو جواب دا قوم دا ما سوا دینا چوی ویل روڑا منتا عذاب دا اللہ کتی درشتیننا. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ویلوت علیہ السلام ربا امدادو کے ما سراب مقابل دے قوم مفسدانوں کے. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى. نارکل چرال ملائک زمگا ابراہیم علیہ السلام تبذیر ورکولو. قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية. ویلاغی یقیناً منگا ہلاکو سیدن کی دے کلوم. ان اہلہا کانوا ظالمین. یقیناً ددیو سیدن کی دی ظالمان. قال ان فیہا لوطا. ویل ابراہیم علیہ السلام یقیناً پدائے کلی کے لوط علیہ السلام اشترے. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. والملائكم آخ خبروا باشا شپائی کی خامخا بشبکو لوط علیہ السلام دا کورنے ما سوا دخذ داغنا جیبا پپاتی کی دنکو گیم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. ہر کلا شرال ملائک زم لوط علیہ السلام تام نخفش بسبب دائیم اور تنگ شوا بسبب دائی بانی سیند. وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. اویل و تا ملائکو میرے گا مغم جن کی گا یقیناً منگا بشکو تا استا کورنے ما سوا خزستانا کانت من الغابرین. ایبدا پاتی کی دن کو نبازاب کے. انا منزلون على اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. یقیناً رالی گن کیوں گا پری کری والا یو سخت عذاب آسمان طرف نام بسبب رائے چلی نا فرمانی کو لدا اللہ حکمنو. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یقیناً پریخد منگا ددا کلو نایو نخخ کارا قوم دپارا چا عقل نکار لیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. علی گلے منگا مدن والو زدائرور شعیب علیہ السلام. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين. اگر قوم زمان بندگی خاص کے اللہ لرام عقید ساتے دروز رستن یوم گردے پزمگ کے فساد کو ان کی. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ندی تکذیب کو شعیب علیہ السلام انہوں دی درا زلزلے نشولی پخپلو کورنو کے پڑم خبرات امڑ. وعدا و سمودا او تباکڑیم عادیان و سمودیان.
وقد تبین لکم من مساکنہم یقیناً خکار دیتا استد دی عذاب دی دکورننا وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین اڈولی کرو دی لرا شیطان عملنا ناکار دائیم نمانا اکراغی لرا دا برابر لارنا و حال داری شدی اخیارو دا دنیا پکارنوں کے وقارون و فرعون و حامان و خلاکرمگا قارون و فرعون و حامان لرا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ یقیناً راغلو دیتا موسیٰ علیہ السلام خخ پکا اخکار دلیلنو لوی اگڑا پائزم کا کیا ونو دی بشکدن کی زمین عذابنا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ نو ہر یونیو منگا پا سبب دا گناہ دا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا باعث یاغدی شراولگم پائی بانے باران نکانو وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ باز یاغی چونی واغی لرا حیبتنا کی شغیم وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ او باعث دی ناسو کو چخکت خکرمگا بزمگا کیم وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا او باعث دی آنشمگا غرقل پتوفان کیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ نو چا اللہ تعالیٰ پدی سے ظلم کرے لیکن دی پخبل زانو بانے ظلم کہو مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثال دائے کسانو چی جوکڑی دا اللہ تعالیٰ نہ سوا مددگاران پشان دا حال دا جولاگی دے چی جوکڑی او کوٹا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ یقیناً دیر کمزوری کوٹونا خامخا کوٹ رجولاگی دا لو کانوا یعلمون کدا خلق پیدے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شیء یقیناً اللہ تعالی عالم دے پائے کسانو چدا خلق و درامدت شہید اللہ نے سوا کار سریم وهو العزیز الحکیم اللہ زور حکمت والدیم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ادا مثالنا بیانوں دخل کو فیدے لرام سوچ نہ کئی بدے بانے مگر عالمان خلق اللہ السماوات والارض بالحق پیدا کری اللہ تعالی اسمان و عظمگاد حق کارکول دبارام ان فی ذالک لآیتا للمومنین یقیناً پدے کے خامخات دلیلنا توحید دی ایمان والو لرام